Kgetho sena se thabisang sa dikakgong le se tlisetswa ke ba PPC. PPC, together we are stronger. Jalo Akocho, moshanyana eo wa motjhae o qeta mo hira, hobaneng o sa motebele hobane ke mona o etsa kgwebo ya hao e lahlelwe ke tjhelete? Ha, mme ke motebele. Nke ke tsamantse ke lelekana le batho bane ba ntse diphoso. Phoso e tsalang hang ya utlwahala. Empa ha ise ba tlwaelo e qosang kgwebo tjhelete. Le kgale ka nnete o tshwanetse ho tiisa letsoho. Wa tseba mme moshanyana eno ne ke mo ratela boitshwaro ba hae, o sebetsa ka thata, o lokile. Ebile ke motho a itlolang. Empa fela jwale bofokodi ba hae kore wa lebala. Jwalo ka hore o fokola ka kelello tje, hobane o sa mofe mosebetsi o mong fela tje, ho lekwana le mekotla ya samente. Ke mang lefatsheng le ka kwano ya sa tsebeng hore o tlameha ho sebedisa PPC Shockers ho foroma ditini hore e mfe ditini tsena matla e sa le ka nako, ho bebofaletsa dintho hore o tlo tsebe ho ba le ditini tse o mang ka pelenyana fela. Ke a utlwa mme, fela e se hore ke a muella man. Ke santsane ke nana go mohlomong ka nna ka mosunya somewhere wa bo, fela ho nkukile nako e ngata go ke rute ba bang hore na PPC range sebediswa jwang le hore e sebedisetswa mesebetsi efe. Itse o nkhire ke be foromane ya ditinin mane ya ba o reng wa re lady wena ha o tsebe ho bua le batho ba sebetsi mmoho lena ba tla ba le ba se ba hlola ba khutla a go itshebe ona jwale hlo e kgolo ikana ya o imela hle o ka bua jwalo fela ke re ha jwale re santsane re le monate mohlang re o hlokang re tla o bitsa. Wa hopola hore ke ile ka ba ka tla ka leqheka la pin hore o sebedisa jwa mefuta e fapaneng ya PPC Range. Nako e nngwe le engwe basebetsi ba hao ke tsho bona bana ba ba bitsang basebetsi mmo ha ba tla mosebetsing ke ne ke tla bina Showcast ke ya ho foroma ditini show Sam ke ya mesebetsi e meng fela show build e sebedisetswa ho le mesebetsi e meng e tsamaelanang le tsa kaho jalo ya wa bona he mama hore o bane o sa sebetse ditineng tsaka wa bona o no tlo fetola tulo ya ka e ka re jwale ke susoli wa tseba ke e ka ka wa lebala hore o mo le nteng ka jeno ka baka la thupello ya ka o tshwatleile ha wa tshwatleha o bile monna ya tsetsepetseng khanya ya motseng mona eo ineng e le setshisa sa batho ba mona hore o sututsa kiri ba yetletseng samente ya PPC ha ne re atolosa ntlo ena a go itshebe ka mo o hlomphehang ka teng jwale motseng ona wa bona he bomme ba tseba ha bititsana ngwana fela bomme ba bang ke a hlapanya ba tshwane le wena tje ha ba tshwane le nna hantle o leka hore wena ka go ke o lady jwale ha mpitse ka lebitso lane le sa bitsweng ke a tseba he ha so qala o bua tje it's gonna end in tears ha go re he nke ke bitse manyele ya ka a tswang east le west kwana ba ke ba nkuke ba lon robatsa ha monna sa mo robala o hantle le jwalo ke re ho sasa o tla mo fumana foroma ditine ka show le jwalo ka haika ha wa ngolwa mkotlaneng hore show e sebedisetswa ka o kgetheha ho plastera le ho etsa seretse hle meska nna bua jwalo wa ntshosa man ha be boroko hle o lady hle ke gwa tsa bare more is no khada ha lo phomola hle le jwale more is no khada a dag om geld te verloor in jou besigheid ke lebitsetsa mona meeting ngwana ka jeno hore re tlo kgwathatsa mehopolo ya lona bontate re mona he company ya rona ya ma PPC re ikotla sefuba bane rona re imataganya le company e hlaisang samente ya o aha ya mona lapeng PPC e le reng bohle ra itshepa ebile re a tseba hore ke mofani wa thepa ya boleng bo phahameng ba o aha ke go jwale bontate ba bile ba fana ka tshehetso ya botekniki ho mang ka ba mang ya sebedisang dihlahiswa tsa bona ntate wait abotse ke nnete ebile he ba tshetsa di businessmen tse tshwanang le nna tjena ba leng ka tlasa meaho le kaho ha se fela ho bontate ba boetse ke bona ba entseng hore ka jeno lena ke eme pela lona ke qoqa lona ke le moetapele wa lona ebile ke le mosebetsi mo le lona bontate ha re lo phetsa ho leboha ka kenyo letsoho ha kalo kgolong ya kgwebo ena le ho rona jwalo ka basebetsi mmoho le batho ka bong polelo ya hao ke a rata man e re ke se ka le senyetsa nako bontate ke rata hore ke le hopotse ka moo le tshwanetseng ho sebedisa dihlahiswa tsa PPC Range ka teng fela re a tseba hore ba teng mona ga rona mona ba lokelang ho dula ba ntse ba hopotswa hore di sebetsa jwang fela nke ka lebitsa ka mabitso matubula ke mekotla efe ya samente ya PPC eo re sa e sebediseng mona seteneng sa ma PPC monga ka re di sebedisa ka ho fela tsona short ke yane ya ditsela short ke yona hati ke yona ya le re aha mehao e meholo hadi ele e tshwana le bo FNB Stadium tjenana bo Carlton Center man le Union Building ya
Afrika Borwa tulo tsena kaofela mongaka di ahuwe ka PPC. wa tseba ka nnete ke thabetse ho utlwa bontate hore le santsane le hopola hore ho bohlokwa kakang ho sebedisa dihlahiswa tsa PPC Orange. Ha ke re le lokela ho tseba hore dihlahiswa kaofela tsa PPC se seng le se seng se na le mosebetsi o kgethehileng. Ha ke re ra utlwana bontate? Le skele ba tonela mahlo fela ra utlwana. Aha, jwale ha le sheba mane hona le ona o thweng ke Sure la bona ke ane mane a ke re ra tseba he hore re sebedisetse metsebetsi tshwana le bo Playstera jwalo bo dila mabota ke re le Sure Building tse le teng o etsa mosebetsi o tshwana le ona o fela Sure Wall e loketse mosebetsi ono ebile e tlase haholo ka theko bontate. Ya mongaka hapa samenta ya rona e tshwanelehang le mofuta wa mosebetsi o go etsang mona ke number 1 Shawcast hobane e foroma ditene maybe di oma ka pele le a bona ke re mathaka ha le sebedisa Shawcast mosebetsi wa lona wa potlaka ka baka la matla a qalong a Shawcast ka boyona e hlahisitswa ka bokgabane bakeng sa dihlahiswa tsa ho aletsa mongaka o go hobane jwale o sa khutlele mogwengwane wa badibuseng. Sometimes you ready, hey, sometimes you greeny, hey man, sometimes you orange. Ai ba ka utlwa bonate bana ke ka mo he bontate ke rutileng a botienwa ntate Madubula ka PPC Orange bobedi ba rona re sa qala ho sebetsa bona ya mongaka e khubedu ke Sure Build mofuta wa samente wa makgona tsohle samente ya rona e boeme bo hodimodimo bakeng sa o aha ntho tse tlwaelehileng le mesebetsi e buima ya kaho ba bitsa makgona tsohle hobane e etsa ntho enngwe le enngwe e tswang ke tsena tse ding ho tloha ho motheho ho ya ho foromeng ditena e ka sebediswa jwalo ka seretse ke tshoda zonke bonke la mathaka a ka nnete ke ne ke sa re ke jana ka lona bosebetsi bontate e hlile ka nnete o hlakile hore kaofela ha rona re le qhepeng le leng a ke le tsamaye man le fafatseng e fangedi ena le ke le bontshe batho re tsamatseleng ya nnete le ba bolelle hore ba reke dihlahiswa tse entsweng mona lapeng ka bohlala dihlahiswa tse sebedisang ha bobebe tse senang metswako e mengata-ngata le ba bolelle ka di-Sure Rewards le ba bolelle ka mananeo a Strength Beyond se phetseng ho qoqa dipale tse ntle tsa PPC tseo le rona re iponetseng tsona ka mahlo a rona ka ba jwang bontate ha o jwalo aha empa ma PPC ha o so thetseng le utho ka Shawsam re ka boela ra sebedisa Shawsam ho etsa mosebetsinyana e meng fela e kang ho Playstera le ho etsa seretse wa tseba keng o pile kgomo le naka ntate o bua nnete e hlile Shawsam ke ane mokotleng o motala o sa upola ke re pina na e fitla mane e re sometimes you greedy hey taba ke ena serious man a ke re toboketseng taba ena mebala Shawcast a ke re la tseba ke yona e le reng re sebedisa bakeng sa forma bo ditene jwalo yona le Sure Build bobedi ba tsona di na le mmala o mogubedi le se le bana Shawcast le Sure Build mmala wa tsona o mogubedi ebe Shawsam yona e tala ntle haholo le etsa mesebetsi ena ya o etsa bo di DIY ke mesebetsi ena ka lapeng ha ona le bo crack nyana mono wa gona o petcha ke re bo bontate ke yona o ka e sebedisetsang Shawsam bakeng sa yona eo jwale ke a tshepa re le ka Sure Wall re buile haholo nke ke be ka lololo ka yona ke re bontate ha re khutlele mosebetsing re santsane re emetse ke bo do Shawcast Sure Build Shawsam sekgetho seo se nang le thuto le bonono le ne le se tlisetswa ke ba ha PPC Strength Beyond.